Evo, ja se zahvaljujem na ovom lijepom pozdravu i Bogu hvala da smo danas ovdje zajedno. Hvala Gospodu za ove divne darove koje imate, koje je Bog dao mladima i ovim mladima koji su danas pevali, što nas je sve svakako ohrabrilo i obradovalo. Da, lijepo je biti među vama, ali i meni nije jednostavno biti među vama. Zato što danas treba da služim. A za mene još uvijek, nakon skoro 4 decenije služenja za propovedaonicom, još uvijek je strah kada ovdje stanem. Ne znam kako je vama, koji ovdje služite, ali na neki način uvijek se pitam da li poruka koja je odabrana ili koja je predviđena jeste poruka koja je potrebna baš toga dana mojoj braći i sestrama. Ali moram reći, ohrabrio sam se. Kad sam video mlade koji su ovdje, koji će imati porodicu, ovu dragu decu koje pripadaju porodicama i roditelje, onda sam se osnažio, ohrabrio da ipak ova tema ima svoje mjesto i svoje vreme upravo danas. Molim Gospoda da on bude sa nama prisutan i da učini da ova poruka danas bude za nas i razumljiva i prihvatljiva i da postane deo nas, našeg života, našeg hrišćanskog usavršavanja, isto tako usklađivanja naših porodičnih odnosa. Dakle, kao što je rečeno, danas želim da razmišljamo o porodici, ali pod naslovom Hristovo mjesto i uloga u hrišćanskoj porodici. Vi imate ovdje vrlo kvalitetne govornike i dobijate obilje duhovne hrane. Ja bih rekao, tretiraju se različite teme, vrlo važne, vrlo duboke i snažne. Ja ne slušam tako često šta se ovdje propovedali, sve na vrijeme idem u vašu arhivu i pogledam po koju propoved. Ne sjećam se da sam slušao skoro da je neko govorio o porodici, pa sam zato odlučio da sa vama upravo danas proučavamo taj predmet. Ovo razmišljanje će biti zapravo zasnovano na iskustvu, jednom posebnom biblijskom primjeru. Zapravo reći o čovjeku o kojem se Bog najpozitivnije izražava. Isto tako, reći o čovjeku, o vernom Božem čovjeku, koji je pokazao najduži kontinuitet vere koji je ikada u Bibliji spomenut. Da li pogađate o kome se radi? Kasnije ćemo se dotaći upravo tog imena, a sad ostanite malo u toj znatiželji. Ja ću pročitati nekoliko misli koje sam našao, koje mi se sviđaju, koje se odnose na porodici. Christopher Lasch je kazao, porodica je utočište u bezdušnom svetu. Verovatno će se mnogi složiti s ovom izjavom. Vi ne birate svoju porodicu, ona je Božji dar vama, kao što ste i vi njima, rekao je Desmond Tutu. Porodica je mjesto na kojem se umovi spajaju jedan sa drugim. Ako ti umovi voli jedni druge, njihov dom postaje prelep kao rasvetala bašta. Ali ako ti umovi nisu u harmoniji jedni sa drugima, to je kao oluja koja uništava baštu. Naravno, vi znate da danas možete naći mnoštvo misli o porodici. Ja sam pokušao odabrati one što su usklađene sa našim razumevanjem, odnose sa biblijskim razumevanjem postojanja smisla i sadržaja jedne porodice. Još jedna misao kaže, porodica je kompas koji nas vodi. Ona nas inspiriše da dosegnemo velike visine i teši kada povremeno padnemo. I to je istina. Ko će nas najprije utešiti nego upravo oni koji su nam najbliži. I još jedan misao na kraju Winstona Churchilla koji je kazao, nema sumnje da se najvažnije vrline ljudskog društva stvaraju i jačaju i održavaju u porodici i domu. Ovo se usklađuje s onim i što Biblija kaže, što ćemo kasnije spomenuti. I pre nego što pređemo na samo izlaganje iz Biblije, još jedna misao duha proroštva iz knjige Temelji srećnog doma. Ona kaže, društvo je sastavljeno od porodice i ono je onakvo kakvim ga čine glave porodice. Budući da iz srca izlazi život, dom je srce društva, crkve i naroda. Od utjecaja doma zavisi dobro društva, napredak crkve i blagostanje naroda. Temelji srećnog doma, stranica broj 9.
Da, braćo i sestre, ima li neko da nema porodicu? Da nije rođen, jednostavno je došao nekud. Nema, je tako? Svi pripadamo nekoj porodici, neko ima užu, neko ima širu porodicu, ali niko od nas nije od nekud spao na ovu planetu. Znači, ova tema se tiče očito svih nas. Možda će malo više biti naglaska na roditeljima, ali ja ću pokušati da vas podsjetim da i svi mi koji pripadamo crkvi, toj velikoj porodici, treba da damo svoj doprinos porodicama koje sačinjavaju našu crkvu, roditeljima, našoj deci. U crkvi ima jako puno različitih zvukova koji se mogu čuti. I gitara, i violina, i klavir, i solo pevanje. To su predivni zvukovi. Ali znate koji su najlepši? Plač male bebe, vriskanje dece u crkvi. Neko će kazati, pa to stvara smetnju. Nije tačno. To je dokaz da je Bog još uvijek na delu. Da stvara nova bića koja rastu, koja će sutra postati ljudi i žene koje će Bog upotrebiti da se njegov ime proslavi. Ponekad smo, moram reći, nepravedni. Ja sam mnogo puta bio nepravedan prema deci. Ja sam Boga molio za oproštaj i verujem da mi je oprostio. Bili smo previše strogi prema nekoj deci. A to su samo deca. I Bog nam ih je dao u naručje zato da ih mi kao roditelji učinimo srećnjima. U Jevrejima u 11. poglavlju u 7. stihu stoji tekst koji većina od vas vjerovatno i znate napamet, gdje kaže: verom Noje, kada je obavešten onome što se još nije vidjelo, obuze strahopoštovanjem, sagradio kovčeg da spase svoje ukućane i verom je osudio sav svet i postao nasljednik pravednosti koja dolazi od vere. Dok sam razmišljao pre više od 2 mjeseca, znajući da ću doći ovdje, koji bi uzor iz Biblije uzeo kada govorimo o porodici? Moram reći, u Bibliji postoje neke ličnosti koje ostaju neiscrpne u našem pokušaju da uđemo u njihov život, da kažem i u tajne njihovog života, njihove odanosti i vernosti Bogu. Jedan od njih za mene jeste i Noe. Noe je okružen bio bezbožnim svetom, strahovito bezbožnim svetom, kao što ćemo kasnije čitati. Ali htio bi napraviti jednu vezu između Pavla i Isusa. Isus nas podsjeća na Noevo vreme. I vi znate da Isus je kazao da kao što je bilo u vreme Noevo, dakle bezboštvo, nemoral, zlo i sve ostalo što je bilo prisutno, isto tako će biti pred njegovog drugog dolaska. Ne znam da li ste ikada ove Isusove reči doveli u vezu sa vašom porodicom. Niko ne klima glavom, ni ovako, ni onako. Ne znam da li jeste ili niste, ali danas ćemo pokušati to dovesti u vezu, zato što ima duboku vezu jedno s drugim. Zapravo, degradacija morala o kojoj Isus ovdje govori kao određenom obeležju posljednjih dana itekako ima svog uticaja na sve porodice koji danas žive u svetu, pa i na naše porodice, manje ili više. Ako i najmanje pokušavate da sagledate kretanja u društvu i savremenoj kulturi i njen uticaj na porodicu, vrlo brzo ćete ustanoviti da ima sve manje intaktnih i srećnih porodica. Sve manje zadovoljnih roditelja, sve manje srećne dece. To je svijet u kojem mi živimo. Svakako, mi koji imamo spoznaju Božje istine, Božeg puta spasenja, koji znamo mnoga pozitivna, korisna, blagoslovena usmjerenja kako živjeti u porodici, imamo nekakvu zaštitnu ogradu koja nas čuva od svih tih talasa koje pritiskuju svaki dom u ovome svijetu. Ali čitao sam upravo nedavno jedno stvarno živo iskustvo jedne učiteljice u razredu. Odlučila da pita decu u kakvoj... I bilo je različitih odgovora. Naravno, vrlo simpatičnih, zanimljivih i interesantnih. A onda je došla na red jedna devojčica. I kada je nju pitala u kakvom domu ti živiš, ona je malo zastala, razmišljala
I onda je kazala, ja mislim da ja živim u paklu. Naravno, djeca su se sva nasmešila, počeli su se rugati djevojčici, ali je učiteljica bila vrlo zabrinuta i zamišljena šta to treba da znači. I onda je kazala, možeš nam objasniti šta ti to misliš? A ona kaže, znate, svaki put kad moj otac razgovara sa mojom mamom, on kaže, ti si veštica. A svaki put kad moj tata dođe, kad moja mama dođe kući, ona kaže njemu, ti si đavo. I kaže, kad je to tako, onda najvjerovatno je da živim u paklu, jer koliko sam ja čula, veštice i đavoli su u paklu. Mi se možemo čuditi, ali očito je da u nekim porodicama postoji pakao. Bog je stvorio raj i stvorio je porodicu i brak u raju, da bi ljudski rod mogao imati, da kažem, blagosloveni kontinuitet koji je Bog stavio na porodicu onda kad ju je stvorio i osnova. Braćo i sestre, ja verujem da mi, počevši od mene, ne od vas, nego od mene, ni napola nismo svesni koje napore Sotona ulaže da bi uništio porodicu. Ne porodice koji su na njegovoj strani, nego porodice koji su na suprotnoj strani. Porodice koje su odlučile da slede Hristove principe, da služe njemu svojim srcem i svojim domom. Ja ću spomenuti samo neke faktore u današnjem društvu koji utiče na hrišćansku porodicu. Društvena etika koja danas vlada skoro više nema ničeg zajedničkog sa hrišćanskom etikom. Vi vjerojatno to možete sami primetiti, jer su postale skoro dijametralno suprotne. Tako da ako pokušavamo spojiti društvenu etiku i hrišćansku etiku, imat ćemo velikih problema. Morat ćemo se jedne obavezno odreći. Društveni moral koji danas u svijetu vlada. Sve što nije zabranjeno, to je dozvoljeno. A mnogo toga zakon ne zabranjuje, ali je greh pred Bogom. Laži, prevare, pronevere, korupcija infiltrirani su sve društvene slojeve. Ako govorimo o seksualnom moralu, to jest nemoralu, tu više nema zapravo nikakvih granica. I legalizovanje istospolnih brakova isto tako pokazuje koliko je Sotona uspeo da uništi ono jezgro koje je Bog stvorio kao porodicu. Koliko god da su sve ove pojave o kojima sam govorio i spomenuo strane biblijskim principima i hrišćanskoj etici, hrišćani se ipak moraju uvek iznova svesno odlučiti da se tome suprostave i odupru. To je uticaj koji ide kao morski valovi, ako ste ih vidjeli, a vidjeli ste vjerojatno svi. To je uticaj, braćo moje sestre, koji nas okružuje svakoga dana. Naša djeca su pod uticajem u školi. Vi koji radite sa vašim radnim kolegom ili koleginicom, s vašim prijateljima, vašem susjedstvu, okruženju, svugdje se ti uticaji osjećaju. Ja mogu slobodno kazati, samo naše usmjerenje na Isusa, samo naša veza sa Hristom nas može održati čistima. Može nam dati dovoljno snage da se odupremo svakoj sili uticaja koja je suprotna hrišćanskom uticaju. Sve je to, bolje da kažem, ozbiljan apel kako da naše porodice učinimo da postanu hrišćanske porodice koji će imati određenog uticaja na okruženje. Ne da svet utiče na nas, mi na svet. To je u stvari cilj koji je Bog imao od samog početka sa porodicom. To je cilj koji Bog i danas ima sa nama kao sa hrišćanskim porodicama. Mi kao očevi i majke stojimo pred izazovom, jer mi želimo dakle zadovoljiti duhovne potrebe naše porodice. Hajde vratimo se Noju. Gdje je bila tajna da je Noja u tom pokvarenom, bezbožnom svetu sačuvao celu svoju porodicu? Stoji verom Noje, kada je obavešten o onom što se još nije vidjelo, bio obuzet strahopoštovanjem. Čitam iz savremenog srpskog prevoda. Interesantno da ta vera, taj pojam o kojem mi govorimo, kojega vjerovatno ne uspevamo svi jednako definisati i ponekad nam je potrebno
i vreme i trud da bismo stvarno taj pojam veru na neki način u svom ličnom životu pravilno definisali i razumeli. Noe je verovao u ono što je Bog kazao i bio je obuzet strahopoštovanjem zato što je poverovao Bogu koji je to kazao. Braćo i sestre, u našem svetu, u vremenu u kojem živimo, vera će isto tako biti odlučujući faktor u odnosu na našu službu Bogu. Ja i ti smo verni Bogu u onoj meri koliko mu verujemo, odnosno koliko verujemo u ono što je on kazao. Noe nije vidio nikad kišu pre potopa, ani njegovi savremenici. A Bog je rekao, doći će potop. Ajde napravi barku da spasiš svoju porodicu. Malo čudno, smešno, nelogično. Protiv svake logike koja je mogla da se primjenjuje u ono vreme. Mi smo isto tako od strane Isusa primili informaciju koju ćemo ili prihvatiti ili odbaciti. Ili ćemo verovati ili ne. On je rekao, ja ću ponovo doći. Šta preostaje? Da kažemo, pa možda. Možda. Hajde da se potrudimo, da vidimo ako dođe ipak da budemo kako valja. Ne. Zato Isus povezuje i Noja i nas. I Pavle to isto čini. Verom je Noje poverovao u ono što je Bog kazao i iz strahopoštovanja prema tom Bogu kome je poverovao odlučio sagraditi barku za spasenje svoga doma. Za Noja stoji da je nakon primljene informacije bio obuzet, kako je još jedan drugi prevod kaže, s pobožnim strahopoštovanjem. I tada se dao na posao da pripremi dom, odnosno kovčeg za spasenje doma svojega. Ja sam se više puta pitao šta bi se dogodilo da se obratilo par hiljada ljudi dok je Noe 120 godina propovedao. Gde bi oni stali? Nemam pojma, možda neko od naših teologa bi mogli dati bolje odgovor nego ja. Nema nikakav odgovor. Da li bi Bog zaustavio potop, plimu zla? Da, evo moj brat kaže, gradili bi svi ostali barke. Možda je to jedno dobro rješenje. U svakom slučaju, ono što mene zadivljuje, a to je da je Noe verovao 120 godina permanentno. Da li je svaki dan radio na gradnji barke, ne znam. Međutim, fokus njegovog života je bilo na spasenje njegove porodice, jer mu je to Bog rekao. Noe je objavljivao tadašnju poruku u tadašnjem svetu, međutim, spasenje njegove porodice od potopa je bilo u prvom planu i ono je zavisilo od njega. Očito od njega se Bog njemu javio. Biblija govori o njemu da je verovao, ništa nam ne kaže njegove žene, njegove deci i snajama. Vjerovatno su i oni nešto verovali. Ili su njihova vera nešto malo manje ili kao njegova, ne znam, nemam izvještaja u Bibliji o tome. Ali to je bilo vreme potpune dominacije greha i moralne dekadencije. Dakle, ljudi su počeli ponirati u zlo sve dublje i dublje i Bog je morao zaustaviti zlo. Kako kaže u 1. Mojsijevu 6. poglavlju u 5. i 6. stihu. Vide, Gospode, je čovjekova pokvarenost na zemlji velika i kako je svaka pomisao u njegovoj pameti uvek samo zlo. Gospod se pokajao i u svom srcu ražalostio što je načinio čovjeka na zemlji. Moram reći da ja ovaj tekst ne razumem. Mogu da pokušam da ga razumem, ali delimično ga razumem, ali delimično ne. Razumem ono što stoji u prvom delu teksta, da je Gospod video kako je pokornost bila na zemlji. Tako velika da je svaka pomisao ljudska bila samo zla. A Isus kaže, kao što je bilo u vreme Noevo, tako će biti u dane dolaska Sina čovečega. Braćo moji sestre, ja smatram da nam je potrebna istinska vera, istinsko pouzdanje u Boga, istinsko poverenje u Isusovo obećanje da će ponovo doći. I upravo na osnovu te naše vere i njegovog obećanja treba da gradimo kovčeg za spasenje svoga doma i strahopoštovanja prema onome u koga verujemo. I naravno Bog je morao intervenisati poplavom koja je trebala da opere cijeli svet.
I Bog je u jednom trenutku, možemo kazati, oprao čitavu ovu kuglu zemaljsku od greha. Sačuvao je samo onu porodicu koja je bila njemu odana i verna. U tom trenutku, u takvoj krizi, dakle, Noe spasio svoju porodicu. Postavljamo pitanje opet iznova kako. Ja bih ponovio, on je bio poslušan Božoj reči. On je verovao Božoj reči i on je delovao u skladu sa svojom verom. On je žrtvovao vreme, energiju, sve da bi izgradio barku. Ali to je bilo vredno svog truda, svog napora, jer je spasio svoj dom. Tako kaže Biblija. Braćo moji sestre, neki od nas smo već bake i dede, neki smo stričevi, tetke, ujne, neki su samo roditelji koji imaju svoju decu, koji su još pod njihovim okriljem i brigom. Neki roditelji su već decu, da kažemo, otpustili iz doma, jer su deca narasla i otišla. Tu su mladi roditelji koji danas imaju malu decu. Tu su mladi koji će sutra i prekosutra imati svoju decu. Došli smo do trenutka u kontekstu vremena u kojem živimo, trenutka krize za hrišćanske domove. Milijone domove je slomljeno zbog odsutnosti očeva. Ili bolje da kažem, zbog prezaposlenosti očeva. Također, milijoni ljudi su opsednuti da bi stekli što više mogu novaca. Skoro kao nikada ranije. Jer i to obeležje Noevog vremena. Brzina i pritisak su nevjerovatni, a dom je u opasnosti kao nikada ranije. Ako mi, kao hrišćani, kao oni koji imamo viziju budućnosti, koji verujemo ono što nam je obećano, nismo svesni svih opasnosti koje nas vrebaju, onda će naša barka biti prazna. Vreme u kojem živimo, kultura koja nas okružuje, društvena kretanja, filozofija života koja je tako čudna i neobična u odnosu na sve ono što je bilo pre nas i do skora, pokazuje da živimo u jednom specifičnom vremenu kojemu se moramo potpuno svesno oduprijeti. Ne mislim na sve, nego na ono što je negativno. Nijedan narod ne može napredovati kad dom postane nesiguran ili izopačen. To istorija uvijek iznova pokazuje. Šta je sa našim domovima? Da li ljudi mogu da kažu ovo je jedan hrišćanski dom za tvoj dom, brate moji i sestre? Mogu li to ljudi koji nas posmatraju da kažu ovo su pobožni ljudi? Oni žive drugačije nego što mi živimo. Oni se ponašaju drugačije. Kod njih se čuje pesma, a ne svađa. Kod njih je radost i sreća. Oni se smeše, oni se ne mrgode, oni se ne ljute. Oni razgovaraju sa svima nama. Oni su prema svima nama ljubazni. Poznato je da je sam Bog na početku osnovao dom i našim praviteljima je dao odgovornost da taj dom sačuvaju. Kada je naš Gospod Isus Spasitelj došao na ovaj svet i ušao u ljudsku prirodu, on je došao na ovaj svet kroz porodicu. Vi to svi dobro znate. I ostao u toj porodici dok nije dosegao svoju muževnost. I Biblija kaže da im je bio poslušan. Kakav primjer danas za sve mlade koji još uvijek treba da pokažu poslušnost prema svojim roditeljima. Poslušnost je naravno izgubljena kod miliona ljudi, ali to je jedan od temeljnih kamena porodične sreće. Konačno apostol Pavle kad govori o braku kaže supružnicima šta? Slušajte se među sobom. Isus je svoje prvo čudo učinio upravo, dakle, tamo gdje je bila porodica na okupu, tamo gdje se osnivao novi dom, gdje se stvorio novi brak. Svako se od nas može ozbiljno zapitati da li je moj dom mjesto gdje je Hristos dobrodošao. Drugim rečima, da li je atmosfera našeg doma i atmosfera gdje će Isus rado dolaziti i kazati ovdje se osjećam jako ugodno, kao kod Lazara i Marte i Marije. Ne znam, jedno pitanje o kojem moram ja da razmišljam, a razmišljati i vi ako hoćete. Kako bismo se osjećali ako bi Isus danas popodne, večeras, možda sutra, jednostavno nenajavno samo zakucao naša vrata ili
pozvonio. I kada bi ušao, da li bi mogao kazati, ovo je moj dom. Ovdje se ja osjećam kao kod kuće. Jedan već odrastao čovjek pričao mi svoje jedno interesantno iskustvo. On kaže, sjećam se još kao dečak, imali smo određeni moto koji je visio na zidu naše dnevne sobe. I onda kaže, danas kao odrastao čovjek sam duboko osvjedočen da je taj moto i pobožnost mojih roditelja ostavio tako duboki utisak na moj život da sam i ja danas sluga Božji. U mene je doslovno utisnuta pobožnost mojih roditelja. I evo kakav je bio moto u tom domu. Ja sam zapisao da ne bih zaboravio. On mi je pokazao, u našoj dnevnoj sobi velikim slovom bilo ispisano sljedeće. Hristos je vođa ovog doma. Nevidljivi gost na svakom obroku, tihi slušatelj u svakom razgovoru. Smijem li ponoviti? Hristos je vođa ovog doma. Nevidljivi gost na svakom obroku, tihi slušatelj u svakom razgovoru. Ako sa tom svesti, sa tim osjećanjem živimo u našem domu, braćo i sestre, znate li šta se može dogoditi s našim domovima? Da stvarno postanu, da kažem, domovi u koje će Isus rado dolaziti svakoga dana. Da li ove reči vise ili ne vise na zidovima naših dnevnih soba, ali one bi trebale da budu praktično vidljive u svakom našem hrišćanskom domu. Evo ja bih kratko samo još postavio neka pitanja na koje ne želim dati odgovor, neka svako odgovori za sebe. Pitanja upućena nama očevima. Jesmo li učinili svoj udeo kako bismo svoju djecu vodili primjerom i poučavanjem u hrišćanskoj veri? Nedavno je umro jedan moj dobar prijatelj i poznanik koji je previše, čini mi se, radio za spasenje drugih. Razboleo se od raka, imao je samo jednu molbu. Kaže, Gospode, znam da ću umriti, da pokloni mi još 1 godinu. Samo 1 godinu, da mojim sinovima mogu otkriti tebe. I za divno čudo. Ja bih vam ne bih želio spomenuti ime, jer postoji mogućnost da neko od vas poznaje tu osobu. Za divno čudo Bog mu je to poklonio. Njegova deca su otišla u svijet, ali njegovim prisustvom toj posljednjoj godini njegovog života bili su dirnuti. On je rekao, deco, sad imam vremena za vas. Ali oni su mu stalno prebacivali, bio je veran čovjek, radio samo za drugim, da spasi drugi ljude. A dobro, naša deca su ovako tu, je tako? U subotnoj školi, u crkvi, je tako? Oni će se spasiti, nema šta da ih učimo, sve znaju. Je tako? Tako ili nije tako? Pa nije tako. Ne znaju ni ništa ako ih mi ne budemo učili. Oni potrebaju nas, je tako? Tako je mislio ovaj otac, da bi na kraju shvatio kad smo mu djeca kazala, imao si vremena za svakog, samo je za nas. Otac u Hristu treba biti velika glava kuće. Jesmo li mi kao očevi, draga moja braćo, zaista predstavnici Hrista u našem domu? Jedan već podrastao mladić mi je rekao, otac mi nije rekao kako da živim. Živo je i pokazuje mi to svojim primjerom. Ponekad naše riječi su našoj djeci suvišne, čak im idu na živce. Možda manje riječi, a više života. Manje riječi, više praktičnog života. I onda ćemo imati veći utjecaj. Ako tvoj sin prati tvoj primjer i tvoj život, oče, da li će biti oduševljen da kaže, ja želim biti kao moj tata, da služim Isusu kao moj otac? Da li će on biti čovjek hrabrosti koji će kazati, stajeći uz Isusa i bit će mu veran bez obzira šta se bude dogodilo? Da li tvoj sin nikada je čuo kako se ti moliš? Da li se moliš sa svojim djetetom? Da li proučava sa svojom porodicom? S druge strane, šta mi kao članovi crkve činimo da pomognemo roditeljima, porodicama u našoj crkvi?
Ja sam siguran, braćo i sestre, i uveren sam i znam iskustveno da svako od nas, da li je deda, baka, da li nije ni stric, ni otac, ali kao vernik crkve može dati svoj doprinos svakoj porodici s kojom dolazi u kontakt. A to je ljubaznošću, savjetima, saslušavanjem, strpljenjem, ljubavlju, nežnošću, poklanjanjem pažnje. Mnogo toga pozitivnog postoji što ja kao vernik crkve, čija su djeca već odrasla, unuča daleko, mogu dati svoj doprinos da roditeljima učinim njihov život lakšim, da ih potapšam, da ih zagrlim, da kažem budi hrabar, izdrži, bit će na kraju sve dobro ako sad prolaziš kroz krizu sa svojim djetetom. Oče, kako je kod tebe? Da li je Hristos glava vašeg doma? I tako ima još mnoga pitanja koje bi se mogli postaviti, ali vreme nas proganja da idemo naprijed. Evo jednog savjeta iz duha proroštva. Božja uputstva moraju biti na prvom mjestu. Neka otac i majka u porodici otvore Božju riječ pred onim koji ispituje srce i iskreno pitaju šta kaže Gospod. Učite svoju djecu da vole istinu, zato što je istina. I zato što ona trebaju biti posvećena istinom i osposobljena da pristupe velikom ispitu na kojem će se ubrzo vidjeti da li su spremna ući u uzvišeno delo i postati članovi kraljevske porodice i deca nebeskog kralja. 185. stranica originala Temelji srećnog doma. Dragi oče, ti si najbolji čovjek za tvoga sina. Tako on misli. A da je to istina. Ti možeš u zajednici sa Isusom učiniti da to bude istina. Da tvoj sin dok gleda tebe kaže ili tvoja kći, moj tata, kao da se družio sa Isusom. Mi kao očevi dugujemo Bogu svojoj porodici da na ovoj zemlji izgradimo veru u svojoj porodici, braćo moji sestre. I majke. Ako otac vodi putem prema nebu, to znači da je to najvažnije od svega na svijetu. Mi kao očevi nikada ne možemo prebaciti svoju odgovornost na majku, školu ili crkvu. Jedno ćemo se konfrontirati sa onim pitanjem u Jeremiji 13:30. Gdje je stado koje ti je povereno, stado slave tvoje? Siguran sam, ako ne budemo učinili sve na ovoj zemlji, najbolje što možemo učiniti da svoju porodicu spasimo, Gospod će nas pitati gdje je to stado koje ti je bilo povereno. Samo da spomenem jedan primjer iz mog pastoralnog iskustva i života. Sjećam se jednog brata, vrlo sposobnog, vrlo vrednog, jedan dobar stručnjak. Imao je 3 djece, u stvari još uvijek su djeca živa, mladi. Jako je puno radio. I imao sam odgovornost, neki osjećaj potrebe da s njim razgovaram i kažem, znaš, jako je dobro što si svoju porodicu obezbedio sve, što mnogi od nas uopšte nemamo, niti možemo sebi priuštiti ikada. Ali ti si jako malo sa tvojom porodicom, bar tako sam ja shvatio tvoje supruge i tvoje dece. On mi onako vrlo odvažno i odlučno kazao, moja žena i ja smo se dogovorili, moje da zaradim za život, njeno je da vaspita decu. Ja s time nemam savršeno ništa. Za moju nesreću ja sam pratio razvoj svega toga i svo 3 dece su danas u svijetu. Samo još jedno dete jeste ko posjeća roditelj sam na vreme, a ovo drugo 2 kao da ne žele više znati ništa o roditeljima. O majci da, s majkom telefoniraju, ali šta imaju sa tatom? Tata je donosio novac, ali nikad nije imao vremena da se igra sa nama i da bude sa nama. Naravno, oni su, nažalost, danas u svijetu. Što da kažem? Možda je ovaj slučaj jedan primjer za one koji su možda isto tako obuhvaćeni željom i potrebom da priušte sve što je moguće svojoj porodici. Mnogo nam manje treba nego što mislimo. Ja vam to mogu ukazati s ovim godinama. Mnogo nam manje treba. Ja sam u fazi, moja supruga i ja, kad bismo se želi rešiti mnogo toga što imamo, interesantno niko neće. Mi smo čak poklonili mnogo toga, ali niko neće. Da prodate i nema šanse, tako?
i čovjek shvata mnogo toga što smo misli da treba, više ne treba. Dođe vreme kad im mnogo toga više uopšte ne treba. Ja bih na kraju, iako imam još nekoliko misli koje bih hteo istaći, pozvao sam, braćo i sestre, da svi mi, da li smo očevi ili majke, bake ili dede, zajedno sa Isusom navinom kažemo: a ja i dom moj. Dopunite rečenicu. Služit ćemo Gospodu. Ja i dom moj služit ćemo Gospodu. Neka Bog pomogne svakome od nas da zaista imamo u fokusu samo jedno: spasenje našega doma, naše porodice. Vi, bake i dede, odnosno mi, dajmo svoj doprinos tome. Poduprimo našu decu koja imaju svoju decu. Budimo objektivni prema našoj unučadi. Vaspitavimo ih najbolje što je moguće. Pokažemo im svojim životom Isusa. Neka kad nas više ne bude bilo, oni kažu: bit ću kao moj deda, kao moja baka. Oni su toliko voljeli Isusa da ja sam bila ili bio oduševljen njihovim životom, njihovom ljubavlju prema Isusu. Mi imamo odgovornost također kao bake i dede da utičemo na spasenje doma naše dece. I zato neka nam Bog milosti i pomogne da ne izgubimo to iz vida. Ja bih htio samo da na kraju da završim sa jednim primjerom koji je vjerojatno nekim od vas i poznat. Mlada žena po imenu Irena Zendler ili Zendlerova. Neki od vas ste možda čitali negdje o njoj. Ona je žila u Varšavi u vreme, dakle, nemačke okupacije Poljske. Njen otac je bio lekar, ima neke posebne simpatije prema Jevrejima. Vi znate, u Poljskoj je bilo jako puno Jevreja. Imali su svoj geto u Varšavi. A Irena Zendler je u stvari bila u socijalnoj službi. I kada su Nemci okupirali i Varšavu, onda se tu pojavio tifus u tom getu gdje su živjeli Jevreji. I ona je kao socijalni zdravstveni radnik imala pravo da uđe u taj geto i da prati razvoj tifusa. Njen otac je umro kada ona ima samo 7 godina. Ali moram skratiti priču zato što je prilično dugačka. Bilo kako da bilo, ta žena je osnovala jedno udruženje, takozvani Žegoti, 25 članova, 42. godine. I oni su odlučili da spasu što je moguće više Jevreja, odnosno jevrejsku decu. Zapravo nisu mogli spasiti mnogo Jevreja, ali su spasili jevrejsku decu. Ova Irena Zendler je zapravo uspela da 2500 deci izvede iz tog getoa i da ih spasi. Pravila je lažne papire, vozila je tu decu pod maskom da su zaraženi tifusom na lečenje, spakovali ih nekad neke kutije, nekih je gurnula u neke sanduke, bilo kako da je bilo, uvijek je gliferovala. I ona kaže: imala sam 2 teška zadatka. Kako decu izvesti izvan getoa, jer je straža nemačka čuvala taj geto, a drugi problem je bio kako roditelje ubediti da daju svoju decu. Naravno, malu decu. I ona kaže: dok sam spavala noćima, sam imala noćne more, slušao sam krik dece, plač roditelja, ali je radila i dalje. I uspjela je izvući 2500 dece. I treći problem koji je isto tako bio veliki problem: kuda smestiti tu decu? Kod koga? Tražila je porodice, u samostane i vodila evidenciju o svakom detetu kako se ono zvalo. I dalo je drugo ime detetu. I sve te zapise je čuvala u staklenim flašama i zakopala ih u zemlju. I u jednom trenutku je Gestapo otkrio ovu ženu. Osudili su je na smrt. Međutim, ovo udruženje Žegoti, dakle, koji su bili zajedno u ovom timu sa Irenom, nekako, kada su je vodili na gubilište, na streljanje, potplatili su te nemačke stražare i vojnike i oni su je pustili, ali su je slomili obadve ruke i obadve noge i tako su je bacili u šumu, misleći umreći ovako i onako.
ali Bogu hvala, ona je preživjela i kasnije se isto tako zauzele. Kad se rat završio, onda je sa tog mjesta iskopala sve te tegle, sva ta imena, djecu je našla, ali mnogi roditelji nisu više postojali. Pojeo ih je mrak. Vi znate šta mislim kad to kažem. Interesantno je sljedeće, da sve do 1965. godine tek su je onda Jevreji stavili među, kako da su oni kazali, osoba koja pripada pravednicima. A tek 2007. godine je Varsovski parlament doneo odluku da je proglase jednom humanom osobom. I ono što me zadivljuje, kad se pitali na kraju šta kažete za svoj rad, ima samo jedna rečenica: mogla sam ih spasiti više. Kao što je rekao i Schindler. Mogla sam ih spasiti više. Braćo i sestre, ja vas ostavljam sa pitanjem: da li smo mogli učiniti više za našu porodicu? Da li činimo dovoljno za našu porodicu? Vi koji imate porodice. Evo na kraju završavam s jednim citatom duha proroštva koji kaže: ako roditelji dobro vaspitaju svoju djecu, oni će sami biti srećni kad vide rod svog truda u hrišćanskom karakteru svoje djece. Oni će izvršiti najuzvišeniju službu za Boga ako svetu predaju sređene i dobro izgrađene porodice koje se ne samo boje Gospoda, nego ga poštuju i proslavljaju svojim uticajem na druge porodice. Oni će primiti nagradu. Ja verujem da Gospod Isus priprema posebno priznanje i nagradu za svakog oca i svaku majku koja čini sve sa svoje strane da svoju djecu sačuva za Božje carstvo. Moja iskrena želja pred Gospodom da svakoga dana gradimo kovčeg spasenja našega doma. I kad Isus ponovo dođe, braćo i sestre, da se svi mi, i bake i dede, i rođaci i prijatelji, i strine i stričevi, očevi i majke, i naša deca, nađemo u kovčegu spasenja koje nam Isus priprema. Amen.